Print Report danas vas pozdravlja iz tvrtke Pako kako bismo predstavili još jedan njihov iznimno zanimljiv projekt. A riječ je o njihovom interior media booku namijenjen svima onima koji se u stvari ozbiljno kreću baviti uređenjem interijera, jednim područjem koje je unutar grafičke branše izaziva sve veći interes i područje koje sve više i više raste. S nama je danas i ponovno direktor i vlasnik tvrtke Pako, gospodin Grega Šimunović. Grega, dobar dan. Dobar dan. Evo, moram priznati, ovaj interior media book izgleda uistinu impresivno. Hvala. O čemu se radi? Pa radi se u jednom bolnom projektu koji je u principu nas izuzetno puno namučio, ali mislim da smo napravili alat za sve tvrtke koje se bave uređenjem interijera i to je jedan alat koji je nezamjenjiv. Znači, ja bih krenuo s njegovim otvaranjem. On obuhvaća gotovo 30 različitih materijala koji su namijenjeni za uređenje interijera. Od samolijepivih do nesamolijepivih, aplikacija u interijeru, u eksterijeru, u kupaonicama, materijali koji su washabilni, znači imamo nešto što mislim da do danas na tržištu postojalo nije. I mislim da je to najključniji alat za sve one koji namjeravaju i žele napraviti ozbiljan posao u Hrvatskoj. Prije svega arhitekti i dizajneri. Ovo je namijenjeno da kad se dođe kod projektanta ili arhitekta na razgovor, da se dođe sa ovakvom knjigom, jer mislim da sa ovakvom knjigom ipak pokažeš nekakvu ozbiljnost. Jer dok god hodamo okolo sa uzorcima A4, A5, sa pofrkanim ćoškovima, mislim da nikako ne spadamo profesionalci. Ja mislim da nas ovo jednostavno digne na nekakav nivo super ozbiljne profesionalnosti. Ovdje je uistinu širok raspon materijala pokazan, od imitacija kože do papira, svega, tekstila. Pa to arhitekti vole. Zato ih imamo puno da mogu odabrati ono što oni žele. Ima li interesa na našem tržištu za ovakve projekte? Izuzetno veliki interes postoji i zato što smo prepoznali da fali alat na tržištu s kojim bi pomogli klijentima da mogu napraviti više, odlučili smo da uđemo u taj projekat. Grega, puno sreće u svakom slučaju. Evo, nadamo se da ćemo, ako ništa drugo, barem u nekim našim hotelima ili apartmanima za početak vidjeti primjenu digitalno otisnutih aplikacija. Hvala vama.